Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va préparer ensemble les gâteaux secs. J'espère que cette recette vous plaira. أزول في الأول مرحبا يسوان على شاني وعسلامة نون إوذي قلان مرحبا يسوان إوذي ديرنان ذي جديدا. لكن دني غاسي قد نخدم الجاتو سيرامير لا recette أروني دي عجباني قيمو ثيذي. Là, j'ai pris mon saladier, j'ai cassé 6 œufs. Moi, mes œufs sont petites. Vous pouvez prendre 5 œufs normales. Voilà, je vais les casser dans le saladier. لقيتني دنيا طفا سالادينو غرزير 6 ملالين من كثي ملالين مشطوحين. كونوا ما قريت 8 ملالين خموث كان 5 ملالين. Là, je rajoute la vanille ou sinon le zeste de citron. Là, je mélange les œufs et la vanille. Et ensuite, je rajoute le sucre à fur et à mesure. la vanille et ensuite, c'est un square, mais c'est un Voilà, je rajoute le sucre. Voilà, au fur et à mesure. Et en même temps, je mélange. Et là, je rajoute un verre d'huile. Il faut y aller doucement. Voilà, c'est à fur et à mesure. Et je mélange en même temps. Je rajoute 2 cuillères à soupe de lait en poudre. Et là, je rajoute 3 quarts de maïzena. Voilà, il ne faut pas remplir le verre. La maïzena et je mélange. Là, je rajoute la farine. Je vais passer ma farine dans le tamis. Et je rajoute un sachet et demi de levure chimique. الفارينة غتساعدني تغربلت استنوم تشكرت بالنص لا لوفور شيميك ساعدني تدير تغربلت.
لا مايزينا ني غيسرني باش ادفع الكاطو تخفيفانت. تلقى تروي مثل سرنو مثل الفارينة على ما تجمع لاباط نكونت مي وصار مثال لاباط الا قاس تخمم 13 من الفارينة الا قاتي لي 18 يطوح ديك فاسن باش داس الكاطو نكونت تخفيفات. Là, il faut pas rajouter beaucoup de farine. La pâte, il faut qu'elle soit coulante. Et à la fin, je rajoute un peu d'huile, à peu près une cuillère à soupe d'huile. Voilà, pour amasser la pâte. داك استفهم شي طوح من الزيت يفتوس نكونت وكتجمع مثل لا باتي قلت من طبارة. Là, je prends un morceau de pâte, je le mets dans un papier film et je le mets au congélateur à peu près 15 à 20 minutes. Voilà, je le mets dans le congélateur. دقيت فاد شي طوح لاباط ريح تدخل البابي فيلم مني ريح تسالو كونجيلاتور وكنا تقار لاباط مني وكنا ثورة سوفلا ما تتمزض لاباط ني سوفلا. Voilà, là j'ai pris un plateau, j'ai mis le papier cuisson, si vous avez pas, vous pouvez mettre un peu d'huile avec la farine, comme ça le gâteau ne peut pas. دقيت فاد سكوار ريح تدخل سامبل الفور 180 وكنا ديالو شعلو مثلا بونس. Je rajoute la confiture d'abricot dessus. Voilà, je vais l'étaler comme ça. Les garnir la confiture l'abricot. Après, la confiture est simple. Mais tu la mets dans l'abricot. Ensuite, je vais râper la pâte que j'avais mis tout à l'heure au congélateur. دقيت مع la pâte نيري غير au congélateur كنستوالي تفرد تاقورات. Et ensuite, je vais râper ça. Voilà, comme vous voyez sur l'image. Et là, je rajoute les amandes concassées.
داكيرني غاس لي زاموند مي ابرومو ثو ساعة مثلا كنت دي وجي دارك وخام وصرنو مثلا جمست كان كان سلاباتي كينا رابي سوفلا لي زاموند سي با اوبليغاتوار. Voilà, comme vous voyez. Et là, je vais mettre au four à 180 degrés. داك تاع الفور دو 180 à peu près كني 20 25 دقائق كل يوث الفور ينس ولا ما كني دبوات زكواغث مي ولا قرات تزمم ثكاكيني تحمى الا قاتي سميض. Voilà, il faut pas couper le gâteau, il faut les laisser refroidir. Voilà, 15 minutes après, là je vais couper des petits carrés. داكي مي صمت الكاطو ينو تيزمر كزمم تتكني كتي هوا كذا كتزمر تي كاريفين. Voilà le résultat final. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. À très vite sur ma chaîne. متى عجبوني د لا فيديو كي ويتسو ثرا سلو لايك سلو بارطاج ماذا كيناوني ديني راجع كون ذي لهنا التلويث ار لا فيديو نظن ما يبغاو حنين ثنميرت. Je vous laisse regarder la suite.